saa cia bilingi wa mauvo watinda ta musiaisi wa Mutongo TV twi wakatano wa matuko nyanya mwini we 11 mwaka ni wangilile miongole na inya ni udho chande ni wa bilingi wa mauvo ni tawa Faith Ndanyana ni kwete ya mauvoni na kisha Rondinda kwanzia ya meko hindi tuambo kwata amala tukumbanesie kwanzia ya ukuve ala tukumbanesie ni vamwe na Munini wa Gavana Masako Francis Mwangangi kutola mote silikali kumana na siye kosi andola mateka wa Nyara. Andumande sianza alama kiete makoko wetu tamome kwa dhothe ya uvungulu wa mugo. Gavana wa Kitui Julius Malombe kwenda Atongo Imasunge ndeto mainena wanda ni maikasie atandithia kulika Kitui. Muneni wa serikali Isaac Mwaura kuweta kinando cha shani kikuthinikia andu ala methe wana thina wa kwewa. Na indi tuyambelelea mavoni kana munini wa Gavana wa kaunti ya Masako Francis Mwangangi ni watola mote serikali ya Kenya Kwanza kumana na siye sia kuteka nyara kwa na kunyamawiwa kwa NND alamono memelonga. Ainene ya chathini cha mathiko kisioni cha Scott kilake mumboni Mwangangi aweta undu usu ta unenga ntheno isiitwa ithuku na nivatonyeka kunima biasala kana wenda investors makakia kuvingwa makambuni Kenya kumana na wia wa sieko sia kunyamawiwa kwa NND. Dito isi ya kwa tombauni ula wa mbunge wa Yata Charles Kelonzo aiweta serikali yao yuta ivalokete maundoni makuungamia na kutongwa isi ya NND aimenda amweka kuyandikithia atako ni makula ni kana meyeva ni sia unyuvanini munene wangilile miongwele na muonza Daniel Mwangela nuno tuvingo ya uvilingi na movo mbeange. Munini wa Gavana wa kaunti ya Masako Francis Mwangangi nene cha thini kimwe cha mathiko kila cha twaigo kiwanzani cha Scott ni wailesekana nundu wa usenya muno kuona NND maendeleo kumbwana kwa wala serikali yende na kuelesekana ndina maovo kukonia siku isu ndawetekana serikali ni elete ithanengane usesei kwa NND wate kulengane maunungu nesio mateke tumi. Government tells us they don't know who is abducting people, sometimes killing others. But when those charged with the responsibility to take good care of our security are telling us people are being forced to disappear na hawajui ni nani, yani natoka hapa na napotea, I've abducted myself na ninjipempotea na labda nimejiua na nimeenda hivyo ikiendanga. There is a problem there. So I think it is giving the country a very bad image. Anybody who wants to invest in this country must ask himself or herself many questions. Will I go there and disappear like the rest? Whatever is happening now has never happened in our country. Na hayo tutaendelea kusema na tutasema mchana na usiku. Because we are here, you elected us. What you cannot say, we say. What you cannot do and it is legal, we do on your behalf. Hii maneno ya Wakenya kudisappear hii, jameni, hata maaskofu wetu wameizungumzia. It is the worst and bad thing to happen, not only to citizens, but also for the image of the country. Ni uneni ulo kwa tamba unicha Kelonzo mbunge wa tene wa Yata ulana akiwalesekana kwa oyu serikali ende na utwa ise maundu vatailite na NND ni mailite kuyombania kusakwa utongo imweu ivinane osakwani wa mwaka wa ngilile na miongoli na Mwanza. Na ne mwezi ni kudhuku, tio mwezi kudhuku. Vijana wachukue kura. Sawa sawa? Siana si tulesu no wa iwesi wa wamana. Tukamwe? Ando mose kula. Na ndola meotwa serikali ile kwa nzo ya matagwe. Eda serikali haya mbandhuku. Bai mwezi ndeno. Tukamwe? We need to have a government idu kiasi andu maitu. Ila kana kaete kazi abane badhuku kaikuno kizazi mtu. I have never seen a parliament yonga miesi womu ando maandamano itabanza mayasi ya mwa finance bill ni mduku ana abunge maiko ya mwa house na mundo iko abane na tele stima osu adana wano muzungu wadana wano moi
Nono muteno atanawa. Ila no. Nijumba ya mokamba ni lazima tuwe tuwe bangite. Jo uno ni mana ye kama ka uke toka shagwa. Kaina yewe. Akani motabi. Oneza ndo bata kalonzo twe mukone nonto ni kutwa mbeba. Eko maji kila kashagwani. Malume ba. Oneza ndo atata kalonzo twe lo mono ndo wachao. Tuka negotiate ate nake. Twe bamwe ba. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kumuvas kiwanzani cha Kimendu cha Scott, kauntini ya Masako. Siku mbingi cia uvunguli wa mauo ni cia wetwa kwithwa cio thothetwe na kuingiva kwa refugees kana ando alama kite kuona kuthamia ndingi alama icio ni kivathukanio vande ya Kenya. Kwena John Burugu na ulani commissioner wa kuthinikia maundu ma ando aani kana the ya Kenya kuvikia OU kwata cia ikundi ya United Nations na ila ithinikia maundu ma refugees kumanya namba ya ando aandi ya Kenya undu ula ukuweta kana ni muisio munene kwithwa mata mandikithite na kumanya namba ila ya ilite. Angelina Mose ena ilivoti mbeange. Ainene ava kauntini ya Mombasa kavindane kala matwese kikalo kimwanya na ene yanda maundoni ma kuthinikia refugees kana andu ala makiana kuma kuone kumana na siko cia vungulu wa mauo. John Burugu na ula ni commissioner wa movia uni wa wetakana thina ula munene ni kumanya namba ya andu ana ala makuwetakana mekwata cia movia ngwatanio cia nthika na UN na ila makuwetakana ndithitwe inengane namba ila ya ilite. We have worked, engaged partners and PRM, the US agency, Population, Refugee, Migration, State Department of US is supporting us to develop the refugee database for the country. That will have interoperability, meaning anybody who is interacting with the refugee data will have limited rights of access and interaction with that data for purposes of that service that they are giving to the refugee. That is the data that the government shall own, control, maintain, and therefore be responsible and accountable in relation to the number of refugees that are in the country. Mwana kivilo wa komiti ya maundu ma wiana wa isio mbunge nenene Loka Chapong Peter nukuwetakana nthini wa kambili itumika kumaiya andu a namba ila yesikie na kuandikithwa nini kukila namba ya ala menthini wa kambi isu vala ukuwetakana kiini cho kithitwe kiyothothe ya siko cia vungulu wa mauo itina amwe kukwatiana na makundi ma kiumamai ta Al-Shabaab vamwe na kuambisya kuwa nyamu cia kithekani itina mevya ila yalite kuthinikia mathina mo kulea kuanisya ki. Tumesikia pia kwamba ile ratio nao wanapewa imeanza kupunguka kwa sababu ile msaada wale partners wanapata imepunguka kidogo, na kwa sababu sasa wanapatiwa chakula kidogo, hawa sasa wametafuta mbinu zingine za kuweza ku-cope up na hiyo, na hiyo mbinu ni kama sasa kwenda kuua wanyama wa msitu ili waweze kupata chakula, nyama. Alafu wengine pia wameenda kukata miti wapate kuni ya kuweza kuuza ndio wajikimu, na hata wengine wamejihusisha na mambo ya wizi. So hiyo yote ni mambo ambayo tumesikia kutoka kwa wenyeji. Major concerns relating to the lands that the refugees occupy, lands that were not compensated for. We have discussed issues of, serious environmental degradation. We have discussed matters of, the misuse of the Merti Aquifer through, hundreds and hundreds of boreholes. We've discussed issues of insecurity. We've discussed matters of, disease outbreaks and many others. Ingine makuwetakana ni methitwa maitungwa na itina kiuthukumi kwi ene nthi ma Kenya ni kumana namba nene ya refugees yikwata uthukumi wa mana takisomo na uitika vindane kala mwene nthi wa Kenya wende na kuumia valu makule mivya ile yalite ta ulongwatini ya nthi na ulongamia maundu ma refugees kumatunga refugees anthi sio ni kwithwa muwe nthi ya Somalia na isioni ile ingi maumite ni wambite kukwatikana. Shirika plan is a plan by the international community because they can no longer fund or sustain refugees in our camps, in these camps. So now they wanataka kutuachia mzigo. Where do you get for refugees sustaining themselves in terms of employment? Sisi wenyewe as a country, our youth don't have jobs. So where do you want the refugees to get jobs from? That means you are increasing the competition for the little available opportunities for Kenya. These refugees can be repatriated. Hata kama ni supported kiuchumi ama kimaendeleo, it can be done while they are back at their country. Ama kama they still feel unsafe in Somalia,
Unajua Dadaab na Somalia is just like 80 kilometers, you know. Kwa hivyo why can't they relocate this camp kutoka pale iko saizi pale Dadaab, waivukisha tu border hapo Liboi hapo mbele waiweke hapo so that pia sisi nasi huku the host community now can at least kuondoa ile burden ya kuwa hasa they have hosted these people for many years na hakuna kitu ambayo inafanyika. Gilivotia Vilingwa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvea muno Angelina Mose na inde tuisonga na mbeni kana ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe ni wenda ndongo isiake uteti Kitui idhu imai uneni wasio na muno ilasi wandane ni kana kusia uneni ola utonya kuvingi avanene atandethia alamenda kwekea biasala vandu kulika kauntini ya Kitui na kutoa esi ya utandethia vo. Malombe ni waweta kana atandethia kaingi malika waniwie wa kutoa esi ya utandethia kumana na uneni wa ndongo imwe vala wenda masovesi to ya kaunti ya Kitui ni kana kukilia ukwati wa kaunti yesu vamona amoika kukwata mawea. Malombe aweta kiti na kutongo SSS ya kuvingwa kwa uvonge maua vengi wa NCBA musieni wa Kitui. Onesmus Chalo ena ilivoti mbeange. Your Excellency. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe ni wenda atati kusisia vanene oneni wa ulama 10 wandani vala weta kaingi oneni omoni wa dhodete vanene kusia investors kulika kauntini ya Kitui na kutoa isia biasala vo. Malombe aweta kika vindani kaletho kitundini wa chate cha kuvingwa kava mwe wa vengi wa NCBA va musini wa Kitui. Mtu yoyote unaeleza kuito kivila kiba tafadhali ndakatwang nangie Kitui kana mwasiada kwenda mundu ukuthi enena muthemba utonya kutulungilia andu ala matonya kwithia matonya kwika investments kuu nenda kuosa mwanya kuu ni matungie muvea munene nundu wa kwithia manoni ya Kitui ni ailite kwiki wa vengi. Malombe iweta kana investors ameria nevusi nene ya kuandika mweka kuma kauntini ya Kitui na kuokilia ukwati wa kaunti ya Kitui na kuyele kumwa uneni ukwenda kumasia. Yui ni kukulia etheawi mwanasiasa etheawi itakuwa kweli wi mutongoi tafadhali etheawi na kindu chochote ndikinenwe andu mate kuthi mikutanoni na menena sindu ingi kuu mongeleta munyu sio vungu na sia kuienda na ukisa kwithia sio tethia kaunti yitu na tangava na mwanja kuyeva ni wia wakwa kutavia mundu yoyote ola woka va atuava kana umite nja kana vatwenda muo na nekana wese kwithia ni twailia kaunti ingine wakulia vengi uwa NCBA kusisia enende maukwati munina kutoa isia biasala na monokana kumokilia kiukwati kuyanesi agenda sia serikali yake. Ndi tuibingua branch new ya vengi ito NCBA. Vengi ni vengi nene muno ya vengi ya katatu kwa unene kwa vengi. Vengi wa NCBA ukava wa Kitui ni wathana kuthukumana na enende maiwango sionthe kumokilia kiukwati vana kusuvia mawithiuruluko vala mambisia kuvanda miti Kitui cha ithio wa kauntini ya Kitui tanzia mwe kusuvia mawithiuruluko. Empower our customers to manage their finances with greater ease and flexibility. Plays a key role in fostering long-term relationships with our customers and ensuring we continue to meet their evolving financial needs. We aim to drive financial inclusion and to make a positive impact on the local economy. To further enhance our customer engagement and to drive growth, we are also implementing strategies such as daily market activations, market storms, and personalized client visits to connect with our customers on a deeper level while meeting their ever-evolving needs. Dilivota Vilingu Muvomo Tongo TV. Neto Onesmus Chalo. Atongoi alame ivelane seke vadhukanio kauntini ya Masako ni makulu amadhukome enende vatemo siane sio nangavana nondo tavia isu nisio itumete atongoi amwe matadhukuma na kuyanesia maundu alama athanie kwa enende. Woni ukule kuma kui enende mando wa seke vadhukanio ila seke alama kauntini ya Masako na alama nena itina wa iseso ye mwanya ya kuisia waki wa silanga wa kwa kakole ula uvanewe kutethia enende mbe wangili miongele na unenzi weneo visi wa mbunge wa kiliombunge cha Masako kale
Caleb Mole. Dan Mongela ena ilivoti Mbeange. Mainena vasilangani waka kuliulai Kalama kauntini ya Masaku itino wale ni wakusia undu wenzi wa silanga uyu utwaiwe enendi makumandwa mbewa mwanza sivuwa kuli mangaoni makaveti katiwa ingi ni maeleseka na vena vata watongo ikuthukuma wiola makuniwe kula makathukumeni enendi na kuyanisia mawadhomo kuweta na kwika muona maundu makwika tethia imaundu mwitu kunia siasa ukethia nitwene kila tu kunia ithi tuikwenda siasa nundu tutue bana tusiaiwe ba lakini tuzao na kindu taki muteo kuna kanywa na muyoka amba ibwa ya mutatethetie ithi tina uhakika kabisa ashimi walangi na ndo alangi mukwatite ibila kundu na kundu nienda umutavya lili osai mwanya wa uthukuma mwene ndola wonengie kivila nundu autumite bu ese notonya autumite bu akuikwatitie na ithyo ndete yani abu ibila ne isu ni chauto mwane wa ibila ni mwene nthi mule authukuma nake mwene nthi usu niwe itho yake na iwa utumie bu kamone nthi mwile yao ne ene nthi ni metho nthi niki na ni mamutumie ba umuka mathukume aishimi walangi tafadhali nina mutavia thukuma mwene nthi no kuniyo kula na ndege ndo kwenda ndo mutwa ya mutu nyumba monio maendeleo kwina tongo ya ingi alame kwi me utongo ini andu alangi mukwathana sindu muyathane na muinengane mutekwathana muikengane uovo nimenda milati ingita ino yende na utwaiwa nzikayoni cia kwigithikana icio imwe ila ineritwe ititwe itina kimaendeleo nisietha yukila na ene nthima icio isu kutania maendeleo ta icio ila ingi ila iminite yukukwata maendeleo mekivuthukanio na ni aseka na twina tongo ya ingi alama na twio na bubwetina mana twita cia kula makeya kana silanga lakini maya twinzi ya silanga kila kingi kwi andu me uthima yamba ibwa uku makona na cia project mata isa kutethia kwa usilanga tenu ndikese kuka kwambwa kibwau ni mundu ungi ayonania kana niwe useubitie silanga uyu silanga witethia area nene muno bio witethia utui wa makilo utui wa mangauni utui wa kathi utui wa makabeti ona kuya Kalama yemani sikuya moka kuta ku pia ndo make yothi makamba ibwao mewa project isu ya Caleb tukezi ona ibwao siambetwe muyeko tulila ikwatisie ya kwatia kwa yitha yendo tulila muyumange project ni sia mheshimiwa andu bewangili miongweli ni mavanio kutethekana mulati uu wa silango akakuli ulo nenziwe ni mumbunge wa kilio mbunge cha Masaku maikathia itambeyi muno tunaiya mwingo ya silanga wita wa makulane ukaendesa aje imola tete kiwu no kesioka ingi uyugovika uyivija kainanza no kaithela eshimi wala na komana namo ndiao nondu mekwika ndo nyoka thia to mundi no manoga makatwiko maundu makatwaki yo ilasi hiyo mageko maundu lakini uwekie tofauti nene muno pyo okio once na ya keli tuona matinga madika silanga mambia kubukwa silanga wito na silanga usaubiwe classic nondo ona ba kisione ticha beongi wa muthembosu wala ni wa silanga wakakuli uvani utethesia enenthi mbewangili miongweli alambeni manathina muno ni mwakigu maikulia atungu ya langi va kauntini ya Masaku mosengelekanio no na kuthukuma enenthi vate kuna chenga Daniel Mwonkela Mutongwe TV kuva kauntini ya Masaku. Mundo museisia Mutongwe TV ni utungia muveano ndo wakwende ya kwilo ila vilingi wa movokwa oyitu ambako semba udhiu mwani mukuve indi nitusiokethetie. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume me biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya mwaka twawa withie ungua muome waku
Uungua mundu na ewa wale kilio weka yondo kwenda ukathina ona era ni kwa kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikana mumana chao gwikala life with a control nini nabaka ikala na control da yondo twanyakane kulechu itende yanso itonye ko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe nde yani mwitu wa aende wakomelele mwana sawi yonke ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke kila wachumwa siaunga masa umwe wa kioko thini wa kilungu cha twathimwe ni uboya shitwa ni ya Yesu Kristo pamwe na itau pamwe na maumishi maana mwenu na etwa mwenyu na ashia imaku undo na vea shimame na ashia na imwe ni uboya yova ngai au komboe na kimena jamushi vala elika na atatu umombanite isiotwani ya ngai nake evo hautangie na kiu jamushi hautangie na kimudia jamushi tukwate chao ya chavevo vamwe va Mutongo TV tuikuete utavanya wa Bishop Lazarus Musyoka ula utongoesie kanisa wa ATG ula withia wa thini wa hall ya KFA ila jiva kuvi na Huduma Center na Isianity na vengi wa Equity. ATG Machakos, where divinity meets humanity. Nikalivo nende na ukumanyithia na indi tuisonga na mbeni kana asaini makulu ama soviesi anasio na kuivetana na kuito mamboseni kana masilangane ivinda yembwe yambeye kuwa na vala maskulu mavingetwe kwa ivinda yasa wone ukulio ula wa umani muthembi wa kanisa wa Catholic wa mwithi museo musieni wa mwinge Father Anthony Moteo vala eungamete iseso ya masinda na mama thau mamo ikama muvela wa mao na wa moko mama kanisa ma Catholic kuma isio kivathukania kiwanzani cha mathau cha Musila Gardens Lina Musangi ena Elvot Mbeange. Muthembi wa kanisa wa Katoliki parish ya mwithi musio musini wa mwingine wa kuliene nzi Mosevu soyimbwa yambe kuwa na kuvanda no kenda makaketha moseo mamionda yota nze moya kuolanga yuwa yanga idi mbea muno uno twete mbua nzeo kunonga kwa sia mwingi na kitwicho ndo kwa jumla kwena mbua nzeo na ngai waitu ngai musio twendete biasaka na ando ni maime nesa mabane nesa na endi pia matane nango chambua la juma ingeni waweta siana isuve kavinda ni kama skulu mavingitwe ivinda ya sano kende kusia mbanga sia kiwuni onduma na ndoi makuisuviana na mbose kavinda ni kalasi na kiwu bonge kulia ikanya si maitu oranduma mwika alama nini ma PMC na langi ombe kwenda mbuzi binge kwenda kwitu ila buga yaua ibinga na indi wana wingi nenda usini makai masilangani ne kulia materewe asia masisi bana woma mamazi wako nobusini mezi wenda moma tumatongwezi ne kamale che tikide tuna another bad experience that aiba ingi area itu ya mwingi kuya usini munene wa enzio nakula kungi ndo mambo yata kwimbuzi isu kuwa no meso yana kigu na nasia tasusu ondo wanabasia ambia abu wangwe na kivuki kikalaini ngabatu wengwe na kivuki kalaini ni tiko ya mbuzini gatigo twesobe ondo wa kwenda ndwa medhayo atoyasia pia sia mbingi mwe ndoku ano megathi kuiga kiwone ila makwinga mbuzi medle kivuki kata kidele menga lini na mena mao na kwatabia ndu monde Father Mosioni waweta kana masindano ane makwikithe kana manyiwa mama skulu kavindane kame musini inengo sioni sailangwa na kumasiana na metuo methoku uyo votu migwanda wasya komila nacha talent sio inengo silange manengete twina wanangiwa nosi A2 na anake mezi mobila wa mau wa moko handball netball na wa volleyball na indi talent lengi na ondo wanga yitu ni moseo na manengi talent andu mamwika tubanga kila mwaka kwikondwa muthembono kanisa wa Catholic
nenze moya kumakwata moko tio only tumonduma kwithia mebo ya kwikuoka pia monduma kumaka malenyo monduma social life mandawa imwisika na sugondu kubwana nikukienda wasi akulevya sia kala muthemba na youth yitu no ya kabla isi no twase no to drugs ama namna gani no to drugs amadau na monduma kisithio mondo langi nundu wa support event ya umundi mo kieba no menya bamwe na itu na matunenge mibila ateka kutunenge mibila kwithia bana itu ni sign kana kaundi ya itu ni endete amwika mayo and actually kwa niamba kanisa Catholic ba mwingi parish matunge mo ya mono na ngwasia kaundi ya itu yende nesa na mende support youth yitu undu wengi mo makwenda mawia makwenda formation wanengwa information makwenda empowerment ngana mekanesa edna meyungami Kuripota Vlingo Movo kumava musino mwingi kaunti na Kitui Nilina Musangi. Muneni wa serikali Isaac Mwaura ni waikithisia andu ala methia na mathina ma kwigua the deaf kana wala ni mwa uiti wa shano thinikia mathina ma miio ya kutethesia kwigua na ila yithitwe ya thowa wayo lumuno. Mwaura anena kabindani kala wavingu wake kalo kinene cha nthi cianza ilembetani ya Afrika cha andu ala methia na mathina ama kwigua kikalo kila kivani kuswania nzia ya mwanya ya mekumukanilia ya andu mamuvai u Benjamin Mwaka ena mauvombe yange. Officially open. Aina net na kuvingwa kikalo cha kuswania undu wa kwailia umbano uneno wa methina ile wa kuwanya ulo wa mathina na usungio kwa andu ala methia wana thina wa kwiwa. Mwaura no alumililia serikali ku Islamu vangu wako wa kwailia witi wina withianu na wiananu wa sha nukuthinikia ngalama yulu ya miyo ya kutethesia kwiwa wasya. In the new shift, the shift to shift route of care, now hospitals can be able, or through that card, you can be able to be bought for a wheelchair or an assistive device using your shift card. So it's very, very important. We have a package for persons with disabilities, and we hope it's going to be enhanced. It should also include hearing aids, and that means Kenya Society for the Deaf Children will be able to help us in that regard. Gwatanio ya kukiambata maasiani lasi na mathina hama kuiwa kwisila kwa visa mweneno wake Heroda Kabiti ya kana thina uithitwe utaonengwa wito ni serikali ta mathina alangi vola kulia siimeke vitiku ikithia ciana cio cienini cia thinikiwa mathina ana tene. Mwaura no alumilia serikali ni katwika gikalo ki cha methina ile kwambia matuku 27 ngitha 29 mwa mwei wa 11 no kana kuikithia ni vethu wonena nyamulumu wina usungi wa kutoa yulu wa mathina ma andu ano na undu serikali itona kunenga na utethio. Let it be the citadel of intelligentsia and thinkings around how to make sure that deafness is truly a part and parcel of the human experience. This is a society for the deaf children. But all of us, as we grow older, we become deaf. We become more and more deaf. We lose our hearing. Can you imagine we are not able to communicate with your own child, the one that you love? And that is why you find only 200,000 children who are deaf are in school against a total population of 1.3 million. So 1.1 million deaf children are missing out of school. So when you talk about education for all, we need to go out there, and I'm calling upon all of the Ngao officers, the chiefs, and the DCCs and the ACCs to look out for these children and the education officers so that we bring them, so that we don't leave anyone behind. It is extremely important. Kikalo kiki kanena nisiotonekanua kumantha nzia ya mwana ya mekumukanilia ya anduano katua maundu kuuta hala serikali kuweta yende kwika makutethesia ano ala methia wana mamuthame mwana ni mwana mwao imbia wa Kenya Sign Language wa mwaka wa uviti 2023 wina kielelo cha kuimia kisomo kindi no mauvundisio mao yuma skulu ne. Watu ambao wana ulemavu huu wa kutokusikia wanaweza pia kusikia, wanahisia na kujisimamia na kuanzisha familia na kuwa wataalamu wa nyanja aina mbalimbali. Njooni kwa pamoja tuingie katika hii kongamano, tusemezane ili tuweze kutoa dhana mbadala, njia mbadala za kuweza kuwasaidia Wakenya wenzetu ili wasiwe watu wanategemea wale wengine, bali wawe watu wa kutegemewa.
vilingwa mavo kumava kauntini ya Ilovi. Nitawa Benjamin Mwakam. Muna museisia wa Mutongo ITV ni utungia muvyano ndo wakwilo ila vilingi wa mavona voivongu minia na kwetea mavoni na kesha rondinda kwanzia ya meko na kwa neta wa Faith Ndenya kwa manesa.